Naka ni boleh naka na lumini kalau. Wabi ni naka ni rawan ni tamai sortale na bulu. Koe dun mendo kata me ngauna kalungata. Balete ba mundu na kenando yabo. Dun menda ngutan da ngumatuan da la umay bakalewelew. Siapa ba? Na magawang ko na singatin ni mas-masuk. Baruta kana nondalo tuer sareda era masulaka era tutu kaki na ini nondalo tuburura era no manindo dongo binaka nakautamay na koko na mana kina bula kaya men iyo segani dual tunga ni tutuba so wabi binakin na bi kento may biti samberan yung mga eu vou vir ni ada mai weekend di Brisbane tiga bulan sambil ni tiga bulan buli so weekend sambil ni tiga bulan dah kasih bulan masuk sambil na itu butuh balik siapa tak okat ka minum kalungat atau nunggu kalungat ya nama babi di bina tiko sabi kinda bagayo tio cha au kinda bagitale Kung kami natin, may kimudaw na lube niloto, sumusumuloto matamu pale ngoni daw tiko. Cha, daw wewe ito ni musumungo, ni mga nanumikina, au biya baka binibinaka. O maku, matubale, si Romy no matubale, Zek no matubale, Cha no matubale, Den no matubale, day talang beteki sa mundo tuda mai do sa tuda ketiko minapakali me bakalo matikim do nakalo yung nakere ako na preaching roster ang sa do biya ray do na mundo na wali baka dori ne voltam bule mo na ni mas e dua na kai common ni yoti na mas great things happen. Au binakatayatal na, meti ko na nung makasama niyo tinmas-masubo. Kapuni to tritaka, this is just an exercise. No. Expect great things. Napakarita kami yung kumat kayaw, sayang na mas-masu. Sarang mo na kalaw na mas-masu. Samba sika. Labay kabi binaka, se erau talaga ni bakang basi kata kana kalo na dapat. Nabi ka ese ni minaka. Siapa dapat? Ya nakoko ni masu. Di na to sa may masu at tibuke. Sabari takati ko ang chochi. Men dan dui masu ti ko mai bakle na non dui. Rambo ni doon na utang kami na, kaya baka nanomikin, nagtinsingin mas-masuwa. Siya ba dapat? Back to the Niluto, kaya baka senga na olta, senga na kaukawa. Ni senga na olta, senga na kaukawa. Alam mo no, perang, turong mo da, Taukim, nombor singa. Was it you? Taukim? Abraham, and then his son did it, and then his grandson did it, and great-grandson did it. Bertrada. They knew there's a secret. There's power in the altar. Oh no, o tingnan mo alu, mateni kaya daka dapat. Tara na dama ni soro. Napaka binibinaka. Niyo tarati ko na dama ni soro, o ko pilay ko tiko. O kilatan tunga na kalunga. Ninda ba wel tu ni sekretara tu ni dama ni soro, relotu. Wetanyo may lotu tiko. Ni sekretara tu ni dama ni soro, we are lost. We are nowhere.
That's why, Malongo, 10 days of prayer, church worldwide, we are reminded, please build your altar. Build your own individual altar. Kaya baka, nabaklay na song-song puninda sa tare, damo ni sorot yung may bali. Sama daw? Baklay. Balatin na sa tara, nung doon damo ni sorot yung may bali, nasa bakla yung kaya na nakukuha, kaya nabibakalong tagi, nabi na kanikalu. Sama daw? Minta sangka may suti kaya baka lo, puninda doon tara, damo ni sorot yung may bali. Wow! Kama na balot, kama na sosolot. Amen? Iyo. Santa tiyo ko na yung makibo. Santo dono may bisaw. May wo. Nakayang nandudo, may rani ba utaki. Yan ang tabi mo kani kinatulo. Iti utang sarto nga may kinatulo ng makibo. Naulutan ang bimyo mo. Menda bakali suita rin na natamata na kalo. Kinay damo-damo ni solo. Wanuya taka may kina nanonda kokoa, nanonda kalunga take na mana. Nonda ultanga, our reading for net kali kesara. Kaya bakanda waro tu na tutu na muna na noa. Sa tara tu mayo tamayelis. Wala ba nga si tultan ng paragraph ko? Nanonda tikina enam bomin din. Sanitak ni nabibukin ang clue, menda pakararamat tagitali. Yan ay tututo. Kaya menda reda mon segol tam. Yan nama tiny tui. 1 Kings 18 verse 30. Matay ni tui. Matay ni tui na wasi tini kawalu na tikina tulsabu. 1 Kings chapter 18 verse 30. Wekem do na voltamu bakabiti ke bakasa kune au kerea menda wili kabat. Matay tui tini kawalu tulsabu. Isalurai dua rua tol. Maka kena babalangi gunitiko. So all the people came near to him, that's Elijah, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Go, I will tell you no. Yado yung may nabitang nung ko. Uli na mo. Kamil. Taray Israel, doon ang daw singalib, dakila. Siya ni tao na uda. Bita na yung baki. Tolu, bay mama. Ni kuwa sambog kata-kata na singa. Nano sambog kata-kata na singa. May 5 mandangan na singa, may batong mo. Sinmalala bida nando ito mo ko rock. Can you imagine for 3.5 years? Afecta que na wano kede, o era lotu, bechoba, o era talanga era senlu. Everybody was equally affected. Saya do natuepi sampai taki ilechia. Na itutu ko na no. Oy ko ba buniti ko na lenga mo. Kayo lechia sa ngayon. Sa mga yaw. Oy ko. Endaw singa saranga na banua. Mamada kaya na wakasama. Aliprusay. Prophets and Kings, page 124. The earth is parched as if with fire. The scorching heat of the sun destroys what little vegetation has survived. Streams dry up, and lowing heads and bleating flocks wander
hither and thither in distress. The once flourishing fields have become like burning desert sands, a desolate waste. Once prosperous cities and villages have become places of mourning, hunger, and thirst, are telling upon man and beast with fearful mortality. Famine with all its horror comes closer and still closer. Imagine yourself in this environment. Oh, sanantua na lengalib, sanantua na nuing gawang-gawalib. Era sama te may naman manu, na ken boy. Ang umuti, so talaga na tamata sa namati. For 3.5 years, no rain. Era Canada ba? Sa sendo na kahit tumbo, membula. Lucky na italo na ang balet ni Josefa, nakalo sa racer tuiliw, kay mo Josefa. Famine is coming. 7 years. You remember the story? Yo, Josefa, nakarawa ni K. 7 years of plenty to cover up for the 7 years of famine. Yo, kung go siya. Nabi bakat tungaw kaya na ko? Ay, last week no rain, this week no rain. Sabi ko talaga may weather bulletin. We will not expect rain for the next 30 days. Do you think it will affect Australia? Yes, it will. Nadaman ay makaraw ng bulan ni non da baka sa mano kaya na natamataloto. Okay, na to ile da sana boss boss ba? Signs of the times. Yeah. Kung go na COP27, kung go, kake de sa. Ina clue wilika raida tu na situation go sa ba? Nakabe raida na clue go. Ibe na banua na tinikina o na nona tamata. Nindaw yago na situation grande na nona. Nonda utang na mga go. Back to the altar. Sabi ya, kahit yung babae kita to na muli ko na itutunggo, kahit na nakalo may leche, yung leche kilati ko. Oro, bitalo no kinakalo. Bang tagi leche na kalo, merang industriya, may dolaba na matando yung rasa ni kala na kalo, kaya makaya, binakati na biba, kalo nga tagi may tao may lomalangi, all we have to do is go back to the altar. Nagkala na kinitang mo. Kung na altar ko, sabi ka ba? Sa kambaso ko to, sabi ka? Maka visualize ta, kan you raise na kaso ko, these people, they came closer. May, ilay siya dulo nga itarani na mga iso. Uy, ramay tu, ramay sarsara. Na, sinimadal, nakairay, rabang mo sa sena. Uy, ramay karakilay siya. Tamadali kalo, they have some trust and faith. Yung iraratuy ka, ulikin o iratamadali pali, what is he doing? Dia kahit ito ilicin, wawa. Yung nataraw ito ni damo-damo ni Sorongo, o kemni keden mo, 450 plus another 400, 850, you will not help yourself but to bow down to this altar. Embedi, ilay makatumik talamay na batu, tarang ito nung makasam, isa, ito na kanon ng di kita nakalo. Kailangan na ito nakalo, so na batu ni damo-damo ni Soro, nangaunam, may lusar na ito kintalan mo. Nilimita lang China because that's the place where they see the power of God. Terlay sarap kinameray na kukuni ka. Sa talong takaw tiyo sali na no ay talong. Awi ba kalu sikian wal tu na na mo. Ili takaw kinameray na tu na tamata. 850 prophets of Baal plus the multitude. Wala sa kadilibingo. Meron sa may sarsara, ningunar sa otikina, sa masuilay sa lakumay na minimbuka may lumalangin, dakila na kinitelanoa. Niyoto ya. Ada ba yan? Dua nga na kaya ba?
O ira ke tu kare se di vamota na kalu choba. Era taking dulu merda. Merda. Baleta na daba. Baleta ni reira. Ni kalu melo malani. Ela ko sumai. Gai me daka takado. Eni damo di soro. Da kapu nimbela na nondon dui damo di soro. So mega weekend sa dui tau tu na batu dui damo di soro. E so mega weekend go vanga na batu e ali tu vai walu. E so weekend tini vanga na batu e ali tu vai rua. Please, vangara. Waka tumika mai na batu ni nomu damo di soro. Taratale. Balete tigo kina na kokoa. Kina dana mana sambil reido iko kina nomu mata luwali. Yang ni tutuku enang bolu kita. Leo ni lotu yang dundua. Baru mau kena mone leo. I want to plead with you. Please. Otava takina orang na tarana nonron dui lam iso. Keo yang bulo iko. Please. Wanggarana batu di nomor dam iso. Tarata kita le. Tarata. Keo binakata mo kune kalungata mo rail na kokoa, merang rail tayo na oil na 850 heathen people around you. Please start building your altar today. Start building your own individual altar. Kali tayo ito nung doon ulit. So, back to the go na kabunin go liloto. Sen binakata ito na temor minda kaita. Go na kabunin. May tanong ito mo nagtataka ng mga sirwa. Oh. Doon ang naurusa nga pulo. Wili kinarato na apostol. E dati mo na mas may sinabi na. Sinatilitan nga, sigura. Niyoti na baka tamboy solo. Lelo na tugo, matay ni song na tugo. Kule doon ang naurusa nga pulo na liwan ha. Dabayata niyoti na mas sinatini. Oh, tahu na udah minamalan, siapa tahu? Tahu na udah tahu uri, guna mo pita $1 per peso. Na serelebu 412. Enang gay tahu mainan, udah. Enang itar nunggu. Ni sakaraw tinigam kami ni soro. Salah ko nung buka kami lumalangin, na close apa kanto nuya na masu. Tara apa nada ba? Na udah. When naudang go, bula talikina na panu Israel. Siapa tahu? Oh, kaya binakata niya tahu di kenda. Soal ya kati ko, nabaka tahu na kalau naudo tumanda kena, udah temuri. Kaya ngaunan da sa atin kina. Kula, wala tayo di ko sa ali siya kalkin na buong sila. At some places, the latter rain is falling. Sahabat kila ti ko ira na kokoa kina darang man ni kalo. Sabi suk ta kati ko na yalo. Ti ko may biti do na ka. Au sa kurubuy. Au la ko ni tabi uni do na pagtay so may lake na mawasaw ti ko tali do na pagtay so tali may ramay muna. Oh. Mau ti ko may lamasa do na pagtay so may ndong tuki. O din do may pagtay so na Christmas weekend. Amen. Huh? The latter rain is falling. It's falling. Kaya naman da, kung ang anawag ko, and then nasa nga ni suwa-suwa kene. O kaya mo, ito na kaya natin ko, nawag ko, utan dingin-dingin. E natau dira nga, o ira klana kalo, nira kaway takatiko, ng bula, kaya parang takatiko ng nonra bula, may kawang itutog, meron mo timuro-muro, may parang taki. Iyan, impera may nauta. Gitar mandeli una da. Lam. The drought within, perhaps greater than the physical drought that gripped the nation, was the spiritual drought that left God's people soul thirsty and faith depleted. Israel was ruled by the evil king Ahab and his wife Jezebel. Ahab, Sidonian bride, had helped weaken his allegiance to God. It was into this catastrophic spiritual apostasy that God called the prophet Elijah.
of Elijah, Ellen White writes, there dwelt in the days of Ahab a man of faith and prayer, whose fearless ministry was destined to check the rapid spread of apostasy in Israel. Hindi kita ko Elijah na kalau balete Israel todo ko niya da tiyo karenda usinga e na lomando na tamata ni balbalda e duong goro long tamata o ko e tuwo ndon ara ni puro kara ndon e tutuku me adokina na bigutuli. How many faithful Elijahs can God find in this church? Who can stand up in time of spiritual drought and warn God's people that Jesus is coming soon? Amen. Baru kira mana? Au bang master wekem do na lubi ni sama-sama tu na lubi kita. Please, we can only help you as elders of the church, advise you, help you build your own individual altars because you are the Elijahs of these last days. Keselo Elijah ni talongo, there was no hope for Israel. Mate kede cha, era mate kede. In dua nga, di kita kana kru, bimayado ni bakang bulan ni monongo, and the situation render erosta. I'm asking, how many faithful Elijahs can Jesus find? And He's prepared to use you mightily for His cause in these last days. Awin muli itong may nakoro, si nga kiro lang ni kina, kaya mami sa loto na biya kabi. Kung ito kung may sanaya sa ito kung ni Mati, kaya rin din umando ng tambil. Araw ni din ng tambil, iya araw. Ito loto matay. Tini kaliman singa ko ito loto tiko ni beya kabi. Woti ko ito lunes singa mekiro romeo sa mulero ng bulat ang mundo nanuma. Kaya makato na sila ni sotatale to sokay romalani. Sadon yan ang bulat ang mundo. Wataw sa itong abay ko. Bulat ang mundo sol di kalo. Okay? You don't earn it by coming to church. No. It's a free gift. Receive it and live accordingly. That's eternal life. Ang boleh ito meron ako. Ano bulat ang mundo? E solibi ko, vivo ma, bulat ang mundo lang mangango. That's it. Talera rawa ni baro ni kalo, ni kalo, da kamera kanin dono, kuni da kamera ni balamalda. Yan ang bulat ang mundo, siya That's eternal life. Elebi din ko sa ating mga malang, yan sa nilubi na yung siya now. Mosese, Elijah, Odita, Inoki, pero lubi ni tamataka makatikin to. Sa tagbira na paradise ni Kalong, ina mo ni dapat. O nakalaw yung sulay ng bulat ang mundo. Siya ni dormi darakatiko. No. All you and I have to do is receive this gift and live accordingly as if you already have possessed eternal life right here on earth. In fact, we should live that way, aren't we? We should. Kaya baka sa bulat ang mundo na 11 na tungo. Brisbane, I tell you, don't have to preach. You don't have to preach. People will see your life. They'll crave for it and they'll come and ask, which church do you belong to? Eh, talaga serangan na naman natuming ako. Hindi na. Iyo. Hindi na yan. Bulatay na ng bulat ang mundo. Kung makadikay ipunaw bulat. Ralanan ng bulat. Yan na may sinay na natutuwan luto. Bulatay na ng bulat ang mundo na may sinay. May uni ani sinay tambo wala na. Wakasama yan. Abang bau tayo na singang go, auray tayo lang tagati ulit talong go, di mo kawali na tuloy ko. Santo na singa ni Bebo tunilem go. Era lang ko ibali, era lang talan mo atak. Nakaya kami na uli mo may kamil. Kabago sibi na non rey na tamata. Era rey na kukur di kalau ni lang may makana yam ni bukuan ka.
Ako lang na singa taraba na di ita katali nera sali romo na itala no mena koro. Oira na singa niti ko no mo nuer kay laudake. You know, that's our human nature. Ibe, mana to ibe? Mo ibe, kaya ka talo di na katali wala. Mo ibe, ndabi ala ostra na nalimi or mendele re na katali. Siya ba? Kaya hindi na siya laso kaya talo. Saya na tanala ko na mendele re na katali. Yung ko. Go. Era tambe ni tala na ibe. Pwede mo na ito, masina ito na may, esinin mo na rasi mo na ito na suisi, mo tinipul makauwi mo. Hindi na. Kim, naital no ya, e mo kaya ki nonon mula, mera bebo tuli, isa, sa kalundi na. We need Elijahs of today to sample the lives of people who are willing to stand to the last days and bring people back to the altar. Apa mo to yaw, ni rasuka ni singa, o ira kaya lotu malmala mo tu. Alam ka? Era lesson mo dito ko era le taradake na idampo ni soro. Siya daw? Era le taradake no idampo. Ito na luto ni kabitu, Brisbane. Kaya itutok sa alam to ni singatina. You then don't have to wait for proof. Now proof nga sa ulit ka ngo weekend. And do it radaki. No do it number so. After the prophets of Baal and Ezra failed to get their gods to send fire, it was at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah called the people near and rebuild the broken altar to the true God. Matango weekend to nilotu, don't minta to ula ko ti mamay na dama ni so. Siapa dama? Keve, nilotu, mai. Beba kana kaya nonda itutu kana bongini kuwa. He called everybody to come near, and then he rebuilt the broken altar to the true God. In a very real sense, Elijah was not just calling the nation back to the altar of the true worship. Rather, he was calling the nation back to the altar of regular, systematic worship. Bosar na, may kuha ni otinga, kahit yung culture, may kuha ni otinga na tinasigang mo, to sada ba? Select tali. No. Kahit yung ko sali na noa, lilunig itambangan. Sa bola kong go, nanondo to, tubo, nanondo to plena. Reda tali ba kang doon mo plena? Tigo kina na program meteredo kina damo ni soro in department set mati ano. Kaya kasali to ba, may I request you please do the kina because that's where power will come from. Nalemwa no masu. Nalem di kokoa and rawa. Saboda. Nakaka ni kalungo sira no kokoa sira na ni loke rama. Era damo ni soro sa tara kena masu e labori na alon din na ringona. Regular systematic worship of the true God, Israel's corporate worship altar was broken, but Israel's personal and family altars had been broken long before Isa. Katangambe ka na kendo to tugtug siya. So we can sa kawang makao tinanong na din naman ang Isa. Niyo tinatinsingan ni mas-masunggo sa kerker na koko ni kalo. Menda bay buke, may taray dagtali. Anong dating na mga Isa. Banggaray tal na kaya na batu, taratali ba ang binaka. Kaya makain na binakata, menda rayra, na koko ni kalo na ang baging go, na lumani sa to go. We have to go back to God. There is no other way. There is no other way. Oti-oti ni ikaw na yogunika. It was the restoration of true heartfelt worship that moved God to respond at Carmel. Elijah's first act of national spiritual revival was to rebuild the broken altar. That's the first step. Kaya baka kami nagkatame tibutay talaga na spiritual revival, personal revival. What should we do? Rebuild your broken altar. Rebuild your. I think, okay, we are all broken people, aren't we?
Yes. We are all broken. Mas masulo sa binagatan na kalo. May teka po sa nga, may kenda ba katamati ang dua? Nandui taraga ka ng nonday, dapat naman isoro sa karusa. Oto ya, yan nasangay may tarabata, na dapat naman isoro ni Matumubali. Ni oto ya, sangay may taraga ka na, dapat naman isoro mga Ben. Oto ya, sangay taraga ka, na dapat naman isoro mga isosolo. You tell me. You tell me. Shouldn't we be expecting God's miracle to take place? It should. Nakaluwa waray kiko ba tayo? Sino ba? Nakaluwa waray kiko itong kiko. Kau saan ita? Inayado me, wasika, lauray na. Kau kuni kalo. Niyo tinisigan ni mas masubo. Kaya kaya sa amin isuli ka na lumanda niyang londa. Dorobo ka naman nalawa. Na itubutubo. May along din na. And tinisigan ni mas masu. And nasala ko doon. Isini ka ni Badala Kango. Go sa itutubo niya utang. Ini YouTube. Sali mga tao na isang sulok, lilut yang tutuan. Nano na pa ang bauta, yung goma, sisirin yung goma. May tutug kau. Ibikin na ito yung Brisbane, saan masuk. Ibikin na ito na church board, saan masuk. Ibikin na ito na ilulunibit ang sa tuwa-tuwa-tiko. May nabibukin na kalo. May nabaksang garay tiko. Taray na ito ni naman ang niso. Baksang garay tiko na kukongo na ito. Ako na biya, wili ka talang makinyo church. If your personal or family worship altar is broken, rebuild it. Amen. And let the fire of God's presence consume all who gather to worship Him. Amen? Kaya mo doon. Saan po na ka? May tilo man na wayo, tilo man na batu, tilo man na manu-manu. Nakaya rin ka na kulong di matubal. Diba ba? Ay, parita ito, nindonu may lumalangin ay nalotu, nabakamboy soro. Tulo may kau takya ka sarang anak kalo. Ngona, bakamboy soro, baka na lumagong ko. God accepts it all. If your personal or family worship altar is broken, please rebuild. Let the fire of God's presence consume all who gather to worship Him. Amen? Amen. Sana masuk. Waktu kita kalau itu kan bau ni kuah. Kami nak bakuri itu kan bimbong isabu epidong ko. Nioti 10 days of prayer. Au bang bau tu nak punya long tu ko. Dorme na nana mati. Yang kali orang kamera kelu. Kita nak bulan tu dua. Kita boleh cari di sosok.